Emma Bema, you're very careful. Na my when you pay all my dream say, one of the Opekum and you're responsible. Because whom said your Bema and Tieno, and on a ye, Unima Juma, Upiaya one awadium, and now why when you come, it's one of the or Baby resting. Wo Baby woody, Esim, somebody to be a meka, what you put to Napra be with him. Wo Baby resting, and Supia, Cabema manifitiancy, yet the name mana, Cobabona pay, or any shares in such and taste a correct shirt, and in shoe are dead. I dare to say yawa. No shop many tisa pakan. Ah, what na ho? Akeka mutio, eni kotodwe. Ama ne kwachi abubu aguso no. Office wonya adwuma bia. Eti afa no oba. Mudi misi mpupu moto. Na ma wafo no. Say ye need a ho. Yanko ye present a case. Yanwu ye kunu so animu ase. Ye present a case am awrade. Na criminal direction. Ye di pe ye wo so. Ye kuwa. Me say criminal direction. That's right. Ah, ye di be gu so no. Say ade na bo ahemu no. Say no obeba bedi. Na ade achi na atinso ye. Epoa ye betwa tumu no. Minum wata hoso a. Ebetu ndi atwe. Eti yasramo mumma mani ena ho. Na ne mai ni abre. Eya na na brampa so ni bema bebo brabo atodwe atiti ukakam I waste your time no abrabo o lifetime say mo build abusia. Na kura bi de nai. Fianfia sankampuro. Na ne tutua ho se takukuko. No obekura sim. Se ken. Bema trafie. Mame wo adwumaye. Your homework ye. Se bema ni beka fia. E wo de ne yire beye. Abotre kasade abotre e mema no me say abayifo manipulate wo mu. Said ye ma ye was spiritual marriage no. E mema no to sa na brampa. Edru na do ni fie broni, ni fie be father ni broni abedi no. Ni fie broni abayifo adani broni abekana ti wo hurasi ne so. Ade che wadane bayifo. Manka je say o madam we frame say wo so dai na makejasin na beda. Meka je I was saying na makejasin abayi style. And I see hey mark pa. What's a shay? Makejasin said yes and then I bet dana jono. Ade chi ni kwada ne bayifo bronsam. Ohun ni kwani ma kwakuyo bia ne ku se. Na makejasin na beda wada ne abo bia ma. Ba ko so so na makasi. Na odi abrampa. Makasi ne kura hona mu fam no wote sai. No wa yiri wanajo. Dayem. Eti ye niam bi mebrebe. Eti ama awarefo mo mamani na ho. Na munye mu homework yi. Na courageous side check for munhwe yi na ba ma bi be dada so mpene yira oboa yetete ma yakata cheme maledi nyankopon hira opi edu ya wadase ya na kroma edin na obia ba behwe Sompa Nkomo yetete ma na yakasa kire mema maledi nyamihia na afutu sebi no aso da munya agese maledi asoe ha na obenya askawe aso man fu adwuma omadwuma maledi ema warefo enya bre enye odima mpaibo emfa mo mu kono emema bi mo bre se bema sisu na otiminya dibia ewo community nim society nim se kwapeja kakra kanena na se for girls wo na maledi for men enso ewo ye wo ma bi mu wo mu hye de timidi bema kwaduro so enante edene nante se e be gina free ne yire nsem yo ye wo ma bi mu a omo de tena o matena se wa abrabo mu no adwen e da ne tirimu ane se bema bi oba bi aso na sene
aboa no apagya na si ba bi e kron no ono de obehwuma fa yo ti ye besre ma se awade no se e ka mansa adwuma na munwie ababa wasi so no opawade a yeni mpaibo a ya na omobo yo but awade be ka omunsa wi a bebre mpaibo no na yegyae kofom but abra wawura wade mu no eho e na wo se wo increase wo mpaibo because wo na wo ye bema no pillar nti ye besre ye o mema bi mu ha male de wo ye ne den kura no a mpaibo wo wi asi na bebo ama no enso de obeya na obeye but mema bi nso hia mpaibo because say obi wo kura de o ye no se wo hwe fie say won di machinum nyenania nti ye besre ma say ma wa adwuma ye se magu no so ma wa adwuma ye na my lady mema bi mu na ama ene side chick sem yi no apagya wo Ghana mema bi mu na ama ne side chicks for enya post e wo wiase ba counseling wo side chick no ba counseling se my lady ni ma odi akwankyere yo ana afutuo be pa na yemfa ma so enti ye besre mema pi se usisu na wo be wade a wade de wani gina ho ayo ai se wo no se to na wo pa akokofa enufuta brabam na wo pa akofa anantuo na wo pa akokofa na iba ne sai na wo no watimi agi obi ba si wo na fe wani hwehwe nchen no mo obi ba etiti ade na wo hu na bonten se wo ba bi ho no se wani gi ho de a fa bi kofie na fa koma wo yere kam chiro yesrem pi na mama mra side check for no so mama a wo ye side check me kasa kire wo de tie me ewi ase e wo me ne e wo ye nse hwe untimi kotwa wo ba bi a unu ayo dabi na hwe kama e kasa yo ade na wo de ye unu ya nne no wo bi de be ye wo kam chiro na wo bra ye de be ye wo ne bi kura na wo yare da ho na sabi wane aboto ene wo ahura gina obi kuna ti se wo waje obi ahura sim kese ne wo mpokura agina so otumu odu nti wo ma obi papa nhwe ne ma ho wa mama mi bi bra wa bre ene ni kunu atena bobra no ene ne bra ye kwa ene o hwe mi school ene wa han dan ma me nti wani age wo me se kama who speak na se kama kasa ye be hwe de besie ene emma bi mu mfomo nsa nya adwuma enti emma bi mu sisua adwene woni tirimu ane se ni hawo ne dadwe nyina ene ne yie yo nyina e wa brabo mu no eye bema emma dodo sei ena ayo madwen se omo pe bibia ya wo de omani be di nkofo kurumu achi kofo kurumu woni di omachi nyina ya se woni kapre wonye wadwen se obepe bibia ye ena wo pe wa brabo ten ti no obi kuna a ono ne na bobra ebi wo ne nsem ena wo pe wo mre ho madamfo ebe hawo enti ye besre pi ne ye wawarefo mma bi mu ho a omni nyame wapam o omni nyame wapam o za branche no ka kire lady ne se na yire tia ebi mu wo customary marriage eno de utimi ware bi kan na wo mu kura ordinance no maame se wan hwe yie na wuma ne chiwo se wo ne kunu twempena obetimi asi wo court se woni mu aye ka kire wo papa na wo ne papa na wo ne twempena no sa wade o ware ye ordinance na yire chiwa ye beti watum because wakwakọ sign krata say on ware bi nka na yire ho on for ba bia nka na yire ho e na wo de wo si opieto mu odene wo si na ohurasi enti ye besre kokọ pe wo de na ne mema no ebi wo ho sade wo feel say wo pe wo bema no to bo ase na koye bema no ho adwuma mane de ye ni ma bi mu mo eso mema bi mu a se be shirt kurabo no na mema ni bi ni mu hye atade mpaboa kurambo ne mema ni mu hye ene watimi a build say nipa no a saa suban ne a oba na dan na didi a kire saa bema na ne wa ye hyepe no wo ababawa wo ye saa de ni bia enchen eje besre maya sisua wo mumpe wo mode na first senkobi ko obi kunu kura na aniwu ye na die ye disie ye de o manya kokudu e ba kansere enti ye besre mun konkopɛ mu de na mo pe kansen akode a ba bia mo be pa mo kansen ya mo nko ma mo fa mama lady ha ai ma lady abi je odi obati mu ase yo bi ba set record ma lady bi do asibi ye da so mam say wa enti o ye tetema ma me da se na side check asemi a abaidi in fact ya penso ye timi anya brofo a ede na akono a repackage na hyehyɛ ne yie abeda ne side check na ni nyina mu no adam di hunu say side check yo no
nipa na ankasa na si na adwene po gitum na komam so obeye ene da me hunu se my lady ye was side chick president ebi wo ai side chick fu nyina president ayo ene se wudru na se o ma wono ma education ma o ma po se ne ye was o mo ya areho my lady nia ema no eya na ye ru efi ne se ema ya se mo mo bo but etore bi na ye yi ya dwene afri so side chick ni nyina no mema bebre na yemfa nhye yetrim se eye cashen carry wo bi kakra wanya enu nti na wate ase empo se wonim se wo yere ne awoyama ne nti ada ne awoyama no ni begu no na ese case close wonti min side chick biom yapon side chick bi wo ho nso etimi buka ne sim eno nso wo ho my lady ebia ne abaye ye oba besu akere wi se boani ebuka ne simu die wahunu ha kwan waba ho wose oba atampa humi mobo side check for 8 a wonu muntie ne yie wonso oba ware ye de beye o oba wonso so oba ware ena ne wani mu da ho afesa ahwehwe ena na okala yi da so ena na wotu igina so ena na nufu yi be ma yi say na my lady me say de kume kura ne say na no sister bi kana asem wose woni ni kunu timi da paso na ni kunu afro oba afoforo ye yesa chifuo yi bi na one na ebonkomo sister yi kana asem a wosu a wose say de me de madani timba o me da ho me ni feelings de awuye na me busa me nwa ma no bi say saa kwan yi a wasisuo yi ye de bi ya wa ebe ya wode anasa wo de obekwa akobodua ana wo de obefa fon no akwa akote won ne nsi enya wukunu ma wo me say nia wo de ye obi baba nei won soso ye de bi ba ye na ya kan soso my lady emanu bia wa afo soso to de bi ya nso ye fort ukoto se oba bi pa kan ni masi ni kunu ba ne se odi mu na ehia no woni ni kunu kasa na okasa hye ni hwinim the dressing krampo kra nhya danche na wo hwe ne nchanse kro de no aduane a my lady wo se be fem aha eye niama bebre enti ema na fanu no ye nyina ye nye niama ye na side check fo na nkasa so wonu mu hunu ni omo ye na nyasa obi wo ho a ukọ ni kunu ho obebo odua ena madua bo ntimi mpa wiase no ene Ghana ha sei obeti mi tu kwan sempo wo Ghana emfa ho ni kuro wo so otimi tu kwan ko Benin ni Togo ni nyina okwa akoba na ware ho ban enti sa wo ye oba ne wasi so na wan hwe ho yi a ye de ubekọ Togo ni Benin akoma ntam my lady mi de manu asi mi da ase my lady me nwanwampo ewo na go ofru na no se ne nam dika abu ansa na okuduru fia na my lady na otwe ne asuma katon framam gofu ani je ho papa nye so asuma kan mi de mema ni je sanse se wo wo mu sa asam gro o kan wa sanam my lady me de me yam crash she me ma maya ne bebreu enne my lady de ama we koso nyina omumpe bre bako si chese osan de ase ni tirim so ofo obi kuna ana obehwe no o metata se ofo hen na de ande onum se do anwumra papa no obekofie enti on mehuri nsini ko atwempra foforo wa akire enti bre fitai de malady omumpe na malady omusu no mawia na ebe omu no ebi banyem omu nya kunu ebi be fire de omu nya duro malady he wiaso no nua ya de aka no kra kire no pebre fa hu se ya adwuma malady so do se ya adwuma enye wakono da so obekọ obi kunu ebi se be me bia opeso wale bia malady enei opeso ohunu so oba wo ya adwuma ansa no wale wo sa chiko se wan ya ba me sa brof de eduru ba bi kura me ni ba bi omukọ fafiri tete ye de enim se mpra twenya sa ene de o man ne brof kese de hwehwehwam malady sa ma ya no omu ni dache ubedru ba bi na ba ya bi boda ho malady ubu se so yare eso na wotwepe na wotwe ho ape wa yale hunhum ana apie hu na mani na wotwe me na wu obi ni kura hyase afiri akurase atiti wo mowirem abeje proto asifie ye adwuma kakrakra be mai peja ya wo se me me oba gori atenti meji afiri nisem malady so obi tu na futubone pe obeye de ensese wo ye
eti maya ne mfa wo nsa nya adwuma ana maledi ade ba ko na ba sai chiki sem ne nanam yi ani bre ohun se ni nua bi shatale bi na woni bia maledi ane be ma no eyirem ye 10 kura wo se me meto so 11 se de be ya menye sika no ho akoto atade na maledi wei ye de tena wia we ase enkura no mfanya afutu o maledi se de omu se pre no omu koba kabre na tomade do omu nan se niema basa entalifun ena hyehyehye wo mu ne memme so sabi maladi se jimi bati ahunti no ne asua ne asoja ko memme so nsua nyansa sama ya na maladi o matu mo zozo mo yesa ne dodo na ya de nko a o maladi mame kan kura nche nipa be oba watunu wazu se onde o maladi ufuntu niema hwe niema ni so a eniema se ne besie esa baya wonya na so bobo bra ne mema ho ana ode be maladi eti won ko fe fa sa ne ma we bi ma eti mema mo mani na ho na tena sebe wo yire fon sa so ye ni ya ebe eti se de okohu na ho se omna me kan yire ho no so peso ware mienu a no wage atumu aka kire busuan se me ware mienu na se wo kofa foforo edi aba be kan ho na maladi wo bedi wo yire ni ama obe ya be tantantan de maladi oba kro no onfa nche nti sa check for maladi omunti niema ase no mumfo munsa nya adwuma die maladi so oba wuye bia obo ye den be makra ba wonche no obekasa ehu ewonimu efiso onim ze nyo na beto ata na menahye nyo na beto mpabo amenahye na nei omuso mumfo munsa nya adwuma maladi si omunnam krom ko bani onkoto hwe funso abai sa ai iPhone ana omani di akire ani yeku onsa iPhone maladi abije se dia duro ne dia hia dia ka akire dia aba foforo ne dia hia 7 afa ne no ba emai ba 216 nagu akofa 17 no maladi no na medwene ho amenti ase ubedru ba bia baya bia wo brekura maladi ene wo iPhone nim maladi mesi ubedru ba bi adresi we asembe ya ma odi ankwasa asembe ya odedi maladi mesi mayei emo resi atenti na ya de body so pipi na maje e de didi ofie no obebe fie wo kasa ho na niema dabasa eniema nkoya maladi abaya no esiesie be man kakra bi e wo ne dem be man ko maladi wo mawo obekọ akọche dani eti man bi emfa niema nya adesua pa se wo ne be matia hunu se de obesi akrokro no ememma ye ntiti enwie se de ya wo kasa man ntiti wo munwe ememma ye ntiti enwie eti ansa na be ma obeware no maladi hunu se oba akro wa adwuma ye obetete no eti se oba ketu a wawo no eti si wantimi anhwe ne yie na wugya ne musa akra so de wugya ne se o ya akra bone be ma ne tisi amaledi obekọ akodi nsem hunu wa bonten nene mema na aba no odwene ho a wonti ase enwie ene mai so eso mu nya adwuma dom be di nkrofo krumachi maledi ano de what a shock ne de mesome das yemfa course be mi ensabi ya tetema ya kasa cheme ma 0551 931 0548 931 na case ni ntra adaka mu mai pacho ya be katenanim waka kire ya adu 0551931905489319 case number 1 Banis Osei complainant Beatrice Tanoso Kumase one ye born kuradu onyame akwa Peter ono so Tanoso ko hello yes afternoon e jam pa chodin baby akase free I don't know what that's why one case is here. Dear. Hello? Bacha Sumpani. Bachai. Okay. Because after Bana in Kuru. Yo. Hello? Ye tie ukasa o.
Okay. Me kata banana nkuru. Yeti o. Ma bi mo ha. Obefa abe mi ni nsa eman. On tra be ma ba kusu. Na ko ikata. Ntisina be bawo. Na ko ngi mo ha. Yada se banda. Hello. 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 Mami ate sai. Ntachi nyankopa na se ma. Radio adum yentie why. Ntachi o sima mo kai. My experience be me share mind be. Me share no catch me say on worry. Me bono catch me so worry. Nti me no say ye didi nkomo ben formats na say. Me ba ko stania de adenti oba me wo me so me kono. Ti mo one of them say okwa ahotie kakra mu ntina. Ko se me mboa no. And I'm sending time some fan supporting ejuma. Nti ojis ka na oma no se ejuma no de oye na nkoso nti then say ti se otu kwan na ma otu kwan. Nti not knowing say na o here. Nti o free akonto mbayo. The phone na time ame o ha no say no e won nchen no oba na odi man wife. It's oba no friend say baba nti ni na be bi o. Na le mensa se menete so me kan se amamemba be o na na so ori so ba e na o kan se ma be be gotten na me say fine se bi aye fine ti le ko dade mi ko dru ko mo ma le mu ase sister bi ne mentokwa se me mo wo ono ma fon so me picture on fon so okay me ntia se na fa ba ne se ade ho no be ya tum se o yewe na ono phone na we use no free control by na the phone amana yiri Yo. ene man yiri hu me picture ma asem bi na make kan se na sister ya bo mujia Yo. ti mi de ba ya me yi me se mi de ni mu shi me na ni ma me ti as no se na yo de mba be ti de as ni se ba wo bi ma ba be de ti mo ha na sister bi friend me se o kan se ma chi me o fanche me fanche ne ba se me kasa na se me ba wa no na me yina bojo me bojo ya history no. me nifo ti bia na se nya sister no ene ne ma ti me na Yo yada se na wasam na mse broken heart nso bi abemu kakra. Yankwa ho mane so ne ni Nicholas Asante nkotwe nkomo all the way from US me boy. Hello Nick. Hello. Hele. Nicholas. Good morning. Oheneni, good morning. Next day. Eradi adwo na US boko de. Yanko padum ya boko. Sabre abose. Abo 9:59. Anopa. Ewa ha. Sompa FM. Nicholas Asante. Kende Nicholas no na ye kasa no wati. Ya wo kan na me pese me kan bi. Yentie o. Ya da wasini adwuma pa a wo bo. Na me fa sa kwanya nso achiachi a. Wonu abedwafo nyina ma fe mo pa. Enche bia me de mo lunch yi bebre mu. Ache. Na ne America ni say asema na wo ka se yemi aba bia obeka asem tire o fa market say okoda market Jackson ni beda o. Sa yemi aba de wo nyam pa yiu. Na mo mesra say ya tu omo koda na dwaduane omo di no. Eya na bia no so ka ho bi. Ni ko so da e hunse Michael Jackson ne obeda dia anu odin pa enti emi aba no omo mpa ye the first akwanya machia Facebook comments oni nyina kan dey di Raisi Obapa Christie September 22 ina sadia pena Gladys Bani emi cheche mu nyina yeta wachi dane ke faithful wancha ke faithful omo dada bia me no mu di nkomo minim se sa me so mu di so please keep this club me bet ya mu nyina yo ya da se be metuntum Nicholas Asante no ahoa
so jamai hwe Sompa Nkomo ojeje ememe ya ombeku kura September 22 Sunday na so be kobo prima u Dubai a asan ko back to US em se ne hu sika nyina so ni kapre akodi ni nyina Dubai ho eno pe umnu ya ba kande ni so so okosiku ne try se prect no asha kande dia e dia jiro wali broni ona o to afam se o ka chem se na because Ghana for me nyina ne petro kese na mse ndie no kure hello me pa cho udi yentie o within the vagina me ka se fit akwa yo ma me Regina yen sure I na me pe what mama me hu na bibi ya yen I mean so na me no kese ene wa futu ade bi ade ma ye ma ye din pa cho pese me ne udi nkomo bi otimi afre na ma we na me ne wa kasa ai afre ai ache yo mdas aya mi chana na blampa me drone dodo wati wa mpa cho catalasta ati yo Mami Beatrice uba ye show isu aye o Bible Quran na bibi focus ya kasa pre question up ni bodu apede he o kwa yan sorry chemi nkwa so so pe Bible de he peja so chiri nyameso bodi ya me Beatrice o say ye me Beatrice was say kra Bible me kra Bible sa sama me beken trodo mini tro onyame bo ame Order. mambi sia asembe na aba mama pacho me shia sofu hey ame kwa sorry wo ho empaibo na ye ko one man church ni bia in cancel the cancel wona ayeso won konkron say one minute now on ware me obe me na no ni yere pacho there bi eti cancel ni mu no so opew pacho obe wa sa no podi enkanye bone sofo de so hu oba na so obe wa asembie no no so yenipa mama tone tete ho antete ho motiti wo sesente wona ne twempena eh asofo bi so awurasim je se de ya no bi awurasim kase man e twempana ante twempana be otine tam so ye na yes adia once na wo bi nta don fa nyama mra me de mo na odine ma wo sofo ne sesa ne nyama mla wo de mama so so litra ko nyom aba so do me pia se ma em le so da eya na em nwanwa kura wo sofo atimi awurasim kinkire twempana o sofo pani kwa Salome so ba me na fe no o wuri si mo acho e ko mu Salome nyina a che kura da agopo eisha pa ene awia ni mudwuma die pa moye e magana ne asanteman ene awia ye ba chia ye tiefo nyina nchia na free Dr. Baho ane ye debra ye tiefo mesra o hye nso semra ye betra se biase anu di nkomo no na ya yaresabia e hospital ho asem ane ye ka chewo e ya bibidro de e ho asem ane ye ka chewo se de be ya sebe yade de emenipa brewo yade eha nipa pa mpanifo si hwe obi banya wa na firi yade ama me ne wanse efiri yade omo anso si kum yade ansa na yade mpo beku a eku afrasase so etidie nti na ene wonya aso na wonfa Dr. Ba number no na yade a ye kwankrote wo a esanse wonya aduro nti ama chese wiase nya wakono no obefa na ode wani beche Dr. Ba ho na fe ya chewo mo ahunu se ye waduro na dukan ni ahaba kan de baby abenya no eye chamfo ma enyarwa nyina number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 wadawo sa number way emre ya me no wudi nkomoi ubetimi afre number no na fe ade pote ha wa ye yade ho asem ne ye ka mesrew senya yade de aye ni ho asem bia ba de yade de afre number no na fe ye ma hunu se yade de ni wura pa a obetimi atu na firi ho eye ban Herbal hospital ore ni aye wo Kumase atonsu agogo abai hospital na wo Kumase atonsu agogo na chi ana Dr. Ba ye wo afi enkranso ye was Painters Road 18 junction ehonso ubehu Dr. Ba ewo
ɛna awia yɛdi nkɔmɔ hɛ yɛka kasa ka do sɛ ina Dr. Ba ana dompe ho asɛm die ana me nana baako dompe ho asɛm saa wodi kowuo na we die Dr. Ba obɛda yɛ maame enipa na nka omu kowuo wo dompe mu nyina na ya mo abankwam enya ntro ade a yɛ kan sɛ obɔ mɔde be hyia yɛn behu Dr. Ba yɛnwuma pa yɛ die yɛ de ahaban enti ɛwɔ nipa dasani mu a na kyerɛ mpanimfo sɛ ɛyɛ pani na bɛhwɛ sɛ yɛ ka ayaresa ne yɛ ka obi a dompe ho ayaresa ayarehwɛ ekura na ɛyɛ Dr. Ba ana kan hunu sɛ nipa dasani bi ɔwɔ asase so bi a dompe ne kasa ɛwɔ ne mu ana dompe ne kasa nso ɛsɛn sɛ ɛsombo ɛwɔ nipadua mu nti na Nyankopɔn yɛyɛ etu obi wu na kya wo kwakotu na amana no na adaka no ade ɛwɔ mu a bɛhu ayɛ dompe ɛno kyerɛ sɛ dompe ɛyɛ nipadua no ya ho odin nyina so ɛno ɛne dompe ɛno nti na sɛ obi ne nsam dompe bu sɛ pen ne nsa no otimi mfa nyɛ hwebiem afa dompe de hyɛ sɛ atwa na ɔte yaw na afa ɔdadam otimi nsɔle obi ne hibɔ na dwonku sɛ hyɛ sɛ dompe na ewe a afa bɛhu sɛ ɛyɛ ne ya na otimi nkɔ ba bia ɛno kyerɛ sɛ dompe bo nipadua no ho bai edi mu wɔ nipadua no ɛno nti na Dr. Ba sɛ ade edi mu wɔ nipadua mu a ɛno na me nipadua no timi tu anama ɔkɔ de ɔbɛpɛ ho aduro de aba abɛboa nipa efisa kwasi broni sɛbe a wɔyɛ plane ɛnenam soro a ɛnte ma yɛn a kasa fidie yɛ kasa mu ne television nyina ɔno na de baayɛ nanso sɛ yɛ kasa nipa dompe ho nka ana emubu ana sɛ yadeɛ mam na broni hwɛ a na akɔda ne asɛm wobɛhu sɛ ɔyɛ ya na ɔkɔfa dadeɛ bi na afɔ ɔde adwo so nipadua no dadeɛ nso bɛhyɛ nipadua no mu a ɛya ho nko na abɛte no wabrabɔ mu nyinaa efisɛ Nyankopɔn nipadua no ɔyɛ wɔamfa dadeɛ anka ho wɔsi dompe ana ɔyɛyɛ ɛno nti sɛ wohaw ne ba na wahu Dr. Ba na nyame amoa ne yɛkɔfa dadeɛ a na afei ya nko na wɔtie enti na yɛkyerɛ wo sɛ sasamuro re won kase arthritis asoso won dompe na o kase mu enama o pagya won sempagya o to sento o pagya mpagya woni padua mu nyina tutu asem a wo kan se a wo ba ye de ma hu tutu aba mesra wo maame papa se wo tena wo da bia kase bibi ba ansa na ni padua ye bibi a ebe ha ni padua na ankasa enti tu anamo na da ni dan na ye ka ho asem e ka che wo se Dr. Ba ewe ni padua ni yi yade firi ni mu a na o tu America na aba fisa wan tu America na wunji na ano de baabi a wokɔ ya amo a wonti wo fisa bibidro bi ani baabi a oyɛ de no wan hwɛ bɛka wo so amo hu na mane fisa wo ba ya wo tutu a pagya wo sɛ pagya wo do na asi fom wansie wo tu na yento nya yɛn ka ho ɛyɛ wo na wo fili sa pains no ɛno nti na Dr. Ba se entietie nkasa hunu entie hunu na fo ani kyerɛ Dr. Ba so ɛho na wo ayade ne ha wo no bra na bɛgye wayaresa fisa obi beti aka baabi a wo koi sika wo betua enso no ho kan ya no se bia me ka kyerɛ wo sɛ ade wo mu na sɛ Nyankopɔn kyerɛ wo kwan na ensusu hu nkyerɛ obi a di animu na kɔ efisɛ Nyankopɔn no akasa no ɔsom bo kyerɛ obi a eti na Bible sɛ yɛmfia hu ntu nipa so obi yɛ wo nua pa enso bia na wo yale na ayale kokora yɛ ne ya enu ntu ka baabi pa sɛ wo kɔ a no ate wasan enu ti na Dr. Ba se enne ebia na sasabro arthritis udompe mu ya oya udompe mu tutu utu na yentu obi ne to asintini nyina twetwe no ode ne to trase kura ntena ena wia ya yedi nkomoi so obetie na obedi akire dia ene na me show ba ka cho se ayaresa be ye wodia emfie bebra yade wo wuntirimu wo dompem edo ato fam no Nyankopɔn da wo ma obefa Dr. Ba so ena ma bibidro ne ahaban so ade waji wafiri saa ohawo yare no wo so eti na obi a nipadua tutu no sɛ ya hututuo sɛ ya sasaboro sɛ ya arthritis ana so nipadua no baabi a fabla Dr. Ba ho na yɛhwɛ ni yɛka kasa ni yɛka dompe wɛsɛ no obi akote ato ne namu abu wa huno ɔde akosi papa bi ho odi sika gye o papa we de mekɔ no ho a ɔbɛgye bibi kakra bi maame papa minu aba wutie me sɛ wudi bibi kakra bi akyi ɛno ana awieye no na bibi kakra na adane asɛm kɛseɛ ɛdi ama wo enti sɛ wo dompe mu bu sɛ penya hu sɛ dompe ne kuta nipadua no enti mira wo na mu dompe bebuo no waka fam enti adan na ade ebetimi de watu anamon untu ho anamon kɔ baabi papa
eti se Dr. Ma na ye ji udompe se ye to a tie na hye ne nso ye di dompe ne ye ne bokoboko ne ye di dompe na to ho ye de to se ya ne afa ya haba konkron no a Nyankopɔn de dom ye no ne ye di ahye ase e to dompe ne mu abu no etu ba hu se ye kyekere ya woda wo sa ba hu se dompe twetwe na we kosi enti ye dompe kosi ani se ne ato a edem die bie ne ho enya kyinije bra na ba nipa bebra mesi guy ba kopa ne nan ne yamoy pa na omode ne ba na ni da so okra ni omum di na chi enso ne me na okasa okwa hinsa ya owa ne wasa fo moto fufura o twia ne nan no atene etisi ye ka wei na se wo ma mere na do nan ne ko nam atama me owunta papa we die da wo twi obi na ya obi na obi nse o ebia no no ne dia na otwe na mui ana ne hoto no na de de abu na abu yi wo de ko ja no so na bi e ko 2 months 3 months o da so tene ho unhu de wo ye wa kran na de ya me ni wudi nkome ka chense papa me da wase ma me da wase o ka so obeto am nan na enso ma hwe ntoa me ko de oto akase ho etise Dr. Ba o ba ya o kasa ni udompe no ebeto a se o ya akwala ana ni dompe mu abuo so o ya pani so anya 100 years Dr. Ba ni to nipa bi o wa asase su bi akase eme nipa so no dwono etie bi a wokọ wokọ afuom ba bi a wokọ ye bia anaka bi na do ahwe ama udompe mu abu a ba bi a wasa odo ani kire eye do wasunyo ene yakeka ne yakeka obi na chika sa ebremu oye na wohwe enyeye ene obi a chika sa emu arere ebi afra tra bi so wo chika sa no aka wa ma na wusisi kura achia ene wo chika sa ni nti ukoda mu awuntimi na ene bebre omunya nkwanhia bi emire bi atwamu omo apamua ene aka omo entimi na obekọ kata so anadwo so okoda no ubehu se na chika sa ebremu no na ye ne ya na tutu no na ne homete waye no hwia na nyeye eno na Dr. Ma se dani nyina so obetena kata so asudi ene obesu achew enu nti waye adura ye de tutu nipa wa chika sa so ya haban a wo ba enye operation sembia sebe ye dia aban betutu wa chika sa no dia fratena bi so ama na wobubu ogu fom dia fratena bi so ama na wuntimi nante emu na arere emu abiebie na ama wo te yaw no ne ye dia haban aye ni nyina ye na fe ho ato empanimfo se aye bi da ho a sebe ye nkope nsu nyame ya na nyame be kire oboa se wo de kraman a waye bi da kwa afuom so de onye bi da kwa enam ne betwam ama kraman ne no obafie kwa abra wunya nam enu ti na Dr. Ba se nkotu sika mu fa ukase ne mu abuo no anase wachika se ne mu abiebie amenne wotra kata so a osuni arehwo nkwa na ahye oma esanse wanu nro bebre enso wachika se ne nkwa eni da so ho se odo wani be kire Dr. Ba ho na fe ya kire wo se ye waduro ne waduro na nso tuo na mo ba ni papa ho obi a wo adru pa wo yade efiri wo so ekontem ema wo so asomdwo enti na awiai se wo kase na wo achi no wo spinal cord no hawa ba mu a eni da so ho se odo wani be kire echamfo ba enyarewa nyina bedwane ho amye so ya hwew ama ho ato enna mini wudi nkomo ne ye ka obi kotodwe enna me maame me papa na wi maame fo ba tenjina ho a emu ba nine ba Dr. Ba no mkotodwe mu adwo se kom die ni kotodwe mu nyo na afa no ofaka e dia ba Dr. Ba ho enti u ba maame fo no u ba wusu ayi ne ka no ayi wei no ayi so wotesi ye kan na so obi bo na nso enna wo hunu kwan no hunu se Nyankopon na aso ne daye no ne ho ato no enti e bia na wo maame bi ono de onkohwe ase enso wote pense wo ne kotodwe mu ote yaw ewo ne kotodwe mu a da bia me ka tell se enwene nkase wo kotodwe ne nkobo bibi ansa na yoya ye wo kotodwe nka bibi enyankwanhia na yade tibi bewura morere dompe no ema wu na mane enti so dompa rere ewo kotodwe anim na ma wo kotodwe wuntimi nante wuntimi fa nyina ho a ni nyina no oba Dr. Ba ho a ye behwe ama wo so onwo ato enti na ye ka se e ka kire we se yade awodo bi te se bi akompo ena da wo ma me papa bi a eye Dr. Ba so eye o se yamkuro eye Dr. Ba adwunmu haw edambo eye Dr. Ba etwere yade eye Dr. Ba enti wo de fibroid ba Dr. Ba so eye a se fifi nketo ase afa na efifie ni nyina ne yebedwiri ni nyina firi ni paduanum ama wo so wanya afa ahudie enam yade atiti nipa bebre so obema no ehi se nkuruma no na eso ba itira kra ne yetwa afa so na ehi na chese na de wo do se guti
enti Dr. Basi we ye bema wo dwo so tentem diabetes yade wo so pressure wo so yade wodo bebre di nipadua ni nya and that's also the beba a chamfo ba nya we nyina bedwane yen ana haban pa kasa yen yete na bebom enti ya so pa na fa na mon tu na mon na fa yade wodo ti se stroke a eku ma me eku papa no wodo ani be kire Dr. Ba ho na fa ya hwew ama so ho ato enne obi sisi ye ne ya awoba ye no hwie nyeye ono kwa Afrika mu a gise nipa so ne mu okofra gise epagya no ma me enkosi da be ne da abeka obi eni ho no obeda tu kwan enu ti na Dr. Basi ye kasisi yade ane ye kama no brane mfa haban teta usisi nachi na yade wo sisie mu na age wato no yakopa da ma efiri wo so yade kasa ni nyina ba wiye na wiye de mpanimfo ka ne sa so pa we se be encha asem tie enti so obetie na abefa number ebe firi wo so amu anya fa odie eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumase Atonso Ago Aban Hospital no na chipe enkan ye was Painters Road 18 junction ho e won so be wu Dr. Bawo awia ye di nkomo awie bag na wa fa ase nkwan ase okon no se wo pa ba bi pa fa trotro na fo ani kire ba Herbal Hospital e chamfo ba enyarewa nyina bedwan na dodo na nyina wia e di omde boy eye ba so ba mi yakopo onkoso no ncha pa yara se obaya enya birthday sin freeway abusuafo am t-shirt a woman of faith your t-shirt we purple you want white and souvenir efe papa Mr. Dennis Fidelity Swami me am ba ipiesie ne wodi na woda yesre wo suru nhyira nkwatenten e de mano se na wodi na woda irade nyini fradumu enko adumu yankwai wenso ye awesoa anase atakakra o Germany awesoa di na woda kuku ajando akose somua ene abusua ni nyina se omoma na woda pa na wodi na woda yi erade mie epono akese bebiri emfa eman ena wowura yi ai nana yawo ntachimai ene wo ya ene onu su di na woda ese onyame nhira bebiri edema no aha bi woso pasam tu wanim wonso ti aso wonfie sai what Sompa FM so tiwi bachan eni o mususa asrewa de sela ena wote ase bachan etimo twempra na de anisi mampa cho no so san nema ba me dem ho obet na wono oni me da pa papa ntumu o shikam oni o da pa ai odi mitafri mu nyina papa ya wo kana se ah so fu me kana se na papa de adro no o mu nyina ni kan o mo fa bran ni bi ka say mampa cho nte wo na asa na fufu ni bi na mu yesofu na mo wa kra na little programs no fi mi nchen okoba odi baby kino wasaba mi nchen sa into okwen na me friend na wo mfa ti be 3 days ni am recording say won conclude say no awale mi ntino na si on dey si so bu mi paso kwa beso na mo de ya no obu kwase ano wo do no da de anya ode now a virgin now you virgin pacho de bi wo repu wo ya maami panimu a so wo tete ye so say wa se wo pe eno no watena eno so check upio eti sa no edi ade a on so konkon so no on ware me afede on konkon se na on ware me inte se so fu ni twanto eti di ai ti wanya ode ntem penalty mile minye ne kesi o ma na ente jama ubi bi ayira wo penalty mile akoto na ma wo di anu ma bodam wonu wati de baby no fa so wo chekere wo eno wo dai wa se wo pa wa ntadu ani am wa ni da misum na dwane mani di ye wa ntadu ani am ko na nkwa be je ni stima ni di
abije we friend my why azozo no mo de o mo se wo mo trase no megu ya ho animu ase a enkwa no ma ba no mo fali wi ai na o wayira na mamba choni we na ne die ti na fe o so nwa so won ko se na wanwale me ire nkwa se asem se die abije wanya na sabre wanya cancer de ene wanya cancer pacho debi eno na wo ye eti hu ne se eni ni ani aibo to aibo edi say se me no hia ye no pacho se hu no no efi se tini ni ama no wa be fa ko egumi dem se me no ani ya fai edi ani ba ne ntare ne mpabo nyina egumi dem ani ya fana tonwe yes mi dem o ma ne dai odrop na sani nyame kra na ai wado wanya ni ajapade yiku ai bondo ko mi wabodi mebu mi kwase a wabu kwas se wa nsusu na yinsu mo ode atopa mu nsusu mo ode mienu miensan nan wasoma wo awura wasoma wo Sompa FM se je fafo de o kan kure on twa memto wo obi a wo kɔ osofo akɔpemwa wo se wo pe wansuro watumi anya kokudro ne ne kɔtwempama mo bakasa won konkuru ntimi se bi nyakopa na jajajaja ifrim ye papa no masofo ye bumu ye sremo mo nso mo niam bi yie o na niam se anya fe se de ba be kire TV so akola su kono ma wei hwensam a wo keka osofo Peter na so le wo fa he mam pam ebe ko na bodi hono tano so ha e ho na so le wo grow fine grow fine me pacho doctor say yesu moja aso ate e grow fine uchi so obeji bi no wanom ni nyina yi grow fine e koko ene ye dia na de boa pa ni so obi okokete so a ontime nna ene grow fine be mo wada kama wadi be yi hye oni padua nso enye moja duro ni bi anu ma no wafon ahyehyɛ ni aye two na wona ase aye apagya ne debi we de bo hyehyɛ oni padua no ma bo we de ma kama ma ye fe e digital Herbal center ye ne ye dia ba 0244596532 Lawson Herbal Center delay mind capsule ye ne de Lawson delay man capsule ye wonro Lawson loke ye kama Lawson Herbal mix kojibi eboa wo papa typhoid malaria jaundice be ma wa ye mre be mo wagina ya ji abasobodie bebre baby e to na duro tu aduro obenya bi ato 0242133577 express group ye kwa buruchire ni ye sa obeji visa ye kosua de sa scholarship ye ko pesika ticketing ye mfi ye ni nkyere ho holidays obeye ni nyina ko sisi Canada obi anko New Zealand ye tu kwan Australia asebia ni ho and America ye ko sisi ye bomodian from 0552 8227787 Kenyan Akalai for 9191 Liberty Conference ye kwa bompa ya kudim mine wadubu ache kanu dia kwa ye ko bompa ye July edition ye nyina ye ni limitations me pa chose fa envelope mienu e fa bra niam a opese si wo bra bom twegu ba kwa na waye bibia waye ni anopa no nsia pepepe ni ya hyase Liberty Conference July edition glory hallelujah we ye Unilever President Charcoal and President Herbal toothpaste
de yɛde jabidie ebeyi wosi ase ne yɛde haban amani nyina kama siase konkonene ebedwane wanu bonche bota afi wanu beye hwam ne metuatua wo siase ebeyi yi afiri ho wanu beye hwam amana kama okay so dofo a na nani age kama we Unilever for instant adwuma ABA Herbal Center. Doctor wo ya ade se. Also for 3 days. Obewaye free wani so. Osi bibi butu ani so. Ama na free ho. Wani twenchen. Ebedwane. Dro kwako to dem. Odi dro kan ya. Emoja broso. Una wo sen. Ye kwada so dwuna se. Ye kosisi ye. My incro the Neza Preparatory School. Ye ko ho. Free onyame akọ 0541 565 Tabita. Eya sabia sonko. E dia brofudro. Eni abibidro. E kabomu a. E mayade ni dwane. Obema free scan. Abehwe. Free consultation. Laboratory services. Ye ko hosisi ye. Afe wujunso ntentem. Ni nyina be bia. Be me hihye wo. Sisi ejonkola azi. Ebe free ho. Ye wa hojo da ban. Cindy Junction ho. 0202347647. OCP Ghana. Akuafo nsori nsuo toto. OCP 1515. Ye ko GB. OCP 102010. E de agu ye mfudie so. Mo dia so atosodie. Me say Faguswe. Abambe so doso. Enkatie. Ye di guso. Ni nyina awio. Amana so. Doso. Ni enya mfaso. 0555909437. A bishop. Apemprande efie ne ho. Edum ye wo astam room. Ye ko osisi ye. Adisha market. Say yes silver. Oba ko so aduako. Say ye go. Osukra 5 series cra. Ubenya bia to. Odi to kom. Na ko to. Odi to sa. Ubenya bi. Enkapo. Usisi. Ayane. Onan. Empemprande ye. Waso. Ye wo de ko che. Ye ko akwajibi. 0598585219. Kojak Farmer. Ye ko osisi ye. Procode. Ye ko Nanka. Edia wona na. Kona ka se ope Kojak na nya bia we na wo ho a. Ji enye no. Mpe Kojak de no. Dada na. Me pa cho ye Kojak toothpaste. Ye ko jibi. Ye di jabidie. E na dia ye. Enu che yi usin ase. Konkunene. Ye wo regular fluoride toothpaste. Ko jibi. Afi wo de ye de wo so ye numu no. Am wo numa ye hwam. 0531069945. Midima fisa wani amawa. Dr. Time da so. Ojini hudi nti. Obetwa bra to ya de so. Ye opokua sim mayera. Ye ko hosisi ye. Masin so abuya kwa agogo. Ye beduru hosisi ye. Prostate diabetes. Obedwane. Stroke ni Ni nyina beko. 0500-727-215. Dawood. Dr. wo ya de se. Ofe ya de wontumi nsa. Eye jimi. Kwata. Adwaman. Krono. Enu de wonsa. De aka nyina da. Obetu ase. 0241-244-012 onu 360 na the ointment ni twitwi pipini toma plus o se dro papa we o satanfo ye kwa kwa jibi ya ni to ye mu wa o se hawo udi ma wubu nyam ebedwane krokasi atu ye mu a be yam ni nyina say ye peptic ulcer ni nyina beko gastric ulcer ebedwane duodenal ulcer mabiem wo se biala ebetu ase 0541337810 obsessed eye du papa emanyina aboafo baby wabuni se bia watwa bramo yanyi bi ma ye ma na eku school no pacho bibia fifiri wa wodiem ebedwane variances ni nyina beko untumi ntukosua ebeba bibiri untumi ovulate ebeba bibiri ubu sa ubu faso uni atenka kwa jibi PCOS support to papa yen kwa jibi eye officers eye du papa Midpoint Pharmacy yen ye dia ba yen ye de midma tablet eye malaria and suspension yen kwa jibi 0596-607-858 King Cracker yen konko jibi sesie bisiketi ene gu ye nimu wo eye ubom agraw eye kama graw eye kama graw eye kama akomodo na anu aduane na pa bibi di abase na de bia fabi tu anu akoma botuo setam na won de nsu agu so enoa na wo kro no wasinkrato FDA fo agia tum say bam me pacho health medical solutions ye ko sesi ye hima detergent ye kwa jibi ye besi ye niema ye kofie ye betwi fom ye de siesie ye didi aba woro ye sa kama me pacho nkoda ne fidiri bot eno kra na ekumi Modake for ubenya bia to Gate Dubai ebuso Gate 11 ewo ho bebre The Palace yanko ho Malcolm ebuso 0245155966 enti say 90 million Mampa chan ena ope Mampa abije wanya no wanya nyame akwa okay hello eja Peter ma he ya na mama pa jo so fu Peter ni
Ocho. Ababa we bi e asama beda e ma mbi tri na de pasem tu nanim wan kawe wate ase mo twempena wan suro se we nyame sofo ya tu afri ba bia wote watu abetena ne dem wan kasa afedi ye wo se wo konkran aba o wasend ni message se untumi nwa ne biem o se de woni na ye nso wabu ni kwase a to aju 90 million asem nsom se Ocho mo don wasi. Kaja sunye kumu ina nso. O se de Je don wasi. Kaja sunye so kumu ina. yo an council Ya man. Look, minimum. Si minimum ni come sa. wunim ne ba fie bi enu kom yensa ne sa Ni pa cho. okay Na no kese de wo kana ni din ko mo sa. Yen di se di sa. Na kambe ko ne ni mo. Kanne no na tsana. emwa Macam, cino, mam pesar na di dia visi na ma are cino mari cina, jadi, umusa kanya cari ni na pernah di, masih banyak banyak cina, nak jadi cina na cina, ni cuma terasa mana ini, jadi, semua ni nama ni na, semua, macam mana ni, na cina. entia ne sa no no so se wabu ni kwase a na one na deda bebre no o so oje 90 million to bende o ni de kasama ya jeska no ga ga ni no krano ni unyanya seska ni bi ni fa shede etie se wo so niam so guni dem o mpabo ano niam da be na aba be sa Mimi yonko bi ya juma onka ukutensha bi ya ya jina miliya ana won ton niam no fantin ka me fa so de bi enia pe bibi manu na etuo ngwatwere ba bi atwere de ni na na ya so ga de ni o kwan be so bra papa asem no nye agudie o hello Missy, oh, shall radi any more qua beso. Any pan any abre. Uniama one dem, one ton house debi. Fancy come and so as one train cacra. Daban had bemano. No. I said, no, can you Ashem. And then how you should manage to be what you so. Now, who must send the other by one way before now? No, oh, me. And can be this share on some wood and machine. So, them and Yapa, Senator, the soap of the Gary, Yana, that's can obey me, and I'm really. It's a say, I show him copy that day. A first generation was now chilling. What's the more ya fashe? Yeah, I won't come in. Woman down to be a It's in our chimney and watching over back. It's only man when you baby my one and Abba Babefa. Then the share national. I know for now, I said to the Ukraine and come in, Persian Casha, Nanzo, no, some becoming bigger crap. The Egyptian come in some potential amount of Name Pacha, oh, oh, I ran and I won't worry. If I told me why you and ye ever when him why. Yeah. Abai we bi onyem obai a osini ku ba wonya again mpene opam ni se friend ani ku no se ade enti na abefa no to se ase me yire no no oba me ne tidi se ne onu so ya oso mi be me we bi ni samwase ase mu mam se wa bremu Mama dasi na we de osofo akọ Salome won se ensemi se on ye ka ayesa agudie so ya sempa o on na wakọ counseling
na counseling ya ukoye sofo atimi ahwe wanim ha se hon konkron da yami anka mbusa se hon konkron ye kala bay oboanka won omama chese nyamesom no aye fofofofofofo ne ade bu nkrofo ko mu saa na ba ya mfie aduasa kra de nka wunsa eba ne se na sofo timi sesa ne niam nyina to the extent say wardrobe nyina sofo de aba ai si wudi na me nua bai ne no ashoto no edie na se ye ni biom ne no ana ye ne haw enye 90 million because say you put the kwase na obeka scam nya sure say e ko obeka 9,000 Ghana cedis atopa no enti sofo de adro ne de ade anyi ntum je so obeto aso because unhu no e bayifu anka hunkonkro anka se for person ye den etu nanim ana afa ewie ye sofo de nka abaware oba nka wonwe no ansa we so de wa bruma ko round phone nyina agurasim 2-3 years wosi wunyanya bio sofo boa sofo beto aso my lady me da say obeto aso one ode ne ho okwa atopa no na ha sister yi enyeska no mambi teso we da adwuma mamba chemenya adwuma eti mu pe bibia amfa mu nsanye na mu nya ya nkwasasema mu die na brampa my lady the dasipi nyame insha na onyo kese ye tiefo nyina my lady me nua be o how pa asara me kosofo o how na me nima de kro mo gi ni wiase eya tese ofrim paibo we no okom paibo we ofrim paibo my lady tese me nima de kro pani bi kan se obeso ti aso na nyama 6 mema 2 aso na team de nti atim ni se manu miensa de omu na bebo da wuro wa bonten atwe akra de o maba hey papa oye good ediom de ediom de from no papa so 13 years kwa way papa na ni kunu ofre no no kwasi papa o no ofre abranti papa maledi me gin manu ho amentiase eti de nko na akokanse wa akokonya edu ti me nse wo de mo mompai edu ba bia pe na fa hu ko jasa asori maledi on se mi maledi untie wo kwa tatalasta unya mi no waka se mi pense ni me bi mo ade let go sunya kola wako Sunday school ya tete maledi untie me won so so ametatalasta me se mi no nyina be ko na ya kotena se ne ya hudie be oh maledi mo pa sori e wodin na mo fa mo hu nkoja ene maledi na no na me ne obia na edi nkomo yedru matedis asori na omo bo ban to nyon kama na me ana de ne ma asese ho first na matedis ade abeti ekonka ne edine no me gidi se nkom hye kra ya gitum nanka wo ho eti so kosa aso no wani abrempa ya maledi nyame be first aso for no so aka ohin tase na ka cho so mo ban ne kra nya abrempa be ya na ye nipa bi adome edi me ka sembi okay Roma for program bi omo ye ye friend assumption omo ye no August im omo ko growth be ye jali bibi ya yew e no omo ye growth o techimai krokitu abi omo ye we frɛ wasue e na me se me ko growth na makwa akobom pai sata na fada witi baby obi anyame hira no na e Paris priest wa table na Oheneni no ofra me Mary okay o se Yesu nkwa na wo Oheneni Yesu maame e na wo Oheneni ofra me Mary na fada witi e hia me na me bo hu me apose Mary Oheneni na me se fada na o se adan na me se papa me hiale mitimi kura nkasa e no ye me se me mra nanim abrampa bi ko gina fada witi anu din de mu yan so obese na no anu ye me se ye cross abrampa obakasi ye wuro bibi afiri ni padua ne ho pa wona ho atowi me na mahurasi enso wo my father na ma obi beka se ebia hwini ne ho ebi matie asimu pa na ebi musu sabi edin semfo pa ewo office se baby osom techima krokitu abim a father ni nim se wo kuru
brabe siesie maasi brabe siesie papa na koda sofo no father no na girl ni di su e ba me office be bo mama ne na me si we onu ku na kwa sole o se ai na me so oku ti a untwa nsekan o kwa ku twa sofo sekan oku twa nsekan e na me sinti e ba sa no tumi kwa sore no o se ama me o preach aya na ha me tin me dia na me si mi trase oh ti father witi man ti asem kro kan ye obi se na no yes an cross no me mma so abrampa me ho atomi father fo nyina ye chiam why se be wie tachi my father se be wie ye chiam abrampa to aso mane do mo ye adwuma pa ne ye chia wo mu ai wo ye adwuma pa father uti ba bia wo ye bia me chia wo ne ti wo ka chere na me hira ye brade nkan ba bia wo ya me mane di anti se na me ka chere me nua ba ne ma na one man church so mane di wo mu se bia binum de o mafu na nam o enti niema wo bekeka gu so no wodi agora wo detire we wo so anya adwumai o hwa to wae to ho anwan to na agu dwa no je wo so tena fie na abusa no so anya wo bekom sa na tie maladi wo kwaye wodi to no nti wae ho anwan na fa yin kosia na wuti beko so ye peteti ensem basa me se asofo ne bi dwuma o mu di maladi e maya ne mu mani na ho wo kwa sorry pa na maladi wo so wo kai members a e ma ne doso emema kakrem no mutua baabi ene ho hawo mu na mo hawo na no kra no oba yi betima twetwe be ma be afi anza no ko baako eti ma no yesremo mo mani na ho maladi ma me mra sofo Peter so yo maladi he ukọ se na Abraham pade ebi asofo asemba me kwa asore ba asofo asemba de entia maladi ya na mani abere ne se omu ne ehwe omu o omu na de ye kosoro ahimam trokunkrom na ejimaledi wom ni eforo na fe wom na se atwa mo ho atiasim edi nkura ya maledi enye ne kwanu no sofo dia waye maledi wotime ntranka ho enkeka ne nse no okeka no so ye fa ya edi afasha no so busa se dia afasha it's a convention maledi meti womu meti womu na dia be kwabu nsam je sa one man church so no maledi honest akoda wansuro nyame maledi mi jitu kosofo na ni nyina chi watimi akoda osofo no koda de mi wonya mmobo maledi meti wase wonya kola 30 years na ni ta ho no koye maledi meti wase on sisi na nkura na aba no de wonsi ya katira sofo a me beka bia kire sofo Peter no maledi ne wo mani mo mudwo on so de afutuo ba so mo de brofu din bi aba sa chike o sade ande yi sa nkura no maledi udi agro ba bi odu be gina no o wire be ho eti tutu wonam ono otutu ni ye sofo de maledi sanka se nkonkura katira se awura yi ware dia musia so dem ye bompae ne ye hwede nyame beye mototom ne ma mba ware dia na maledi emreti awam na ba bia wuti yetu atimi afra awura yi bona mane se yetu no so papa ne yetu di ame kwa na mete chimbe ho ntimi kwa na mete brane ye ntina na maledi wo se sa wo ne ma baguma abeda ne awade anya ne ho ade maledi asemo ye kane sofu die ye hwewo edin sofu nyedi nketwa na kofa to ho so a wudi di nsemu maledi asemi aye kenya de ketuo ye odasani nkwa betimi aso na sofu nkwa de ato kwa wudi to kwa wie ya afa asoyi mu meba na wudi won sese wakodi de ye ni o sese maledi wadibi no mu na ntimi ameka ande so ade aba ewraba iso enne woti tv kase so ka na maledi ye mo monti ase mu kodi di sankwase asam no na mo ba maledi ye mie wo manim e ma wiase nyina hu o etimi kombaza wu wakwa kodi kotie se na ba ya ye sankate wani mo ho ban sa ne man na ye hu no susu ban na sofu Peter ntimi amedura na fe na so ne din eno ono ade picture no na afra na mo wiase nyina na okwa kanso no awahwe yie e de na sofu bi kirekire maledi ye ni sofu no una sofu mami o eno omu nkasa o fa wo fidie kesi asu tuonfo se ne ba bia duro no enkwa ne mfere he etuomu ba na se we wadwe se ubeni ne beda maledi wodu kwa kwatena ba bia guani mase o enne se fun ya ba maledi udi agro wodu betena so do picture to so ahoro wanfanko TV so kra enu kra maledi TV be na che no ye be sre sofo Peter se ba bia wo piano wotumrika se de wotwene kasa nya no maledi sankofu we nipa boni se me ye wo mu e de convention maledi de convention asema wo kan ye no kura bia nim
convention be kom no wanyi oba foforo malady oba bi fra brochenya ho na ben enya nkran abrochire ben ho ben abrochire emai bia ba convention wa kwatim de na kwa abrochire anu watu asaba no hon konkro se wan no eko wie che da hon konkro se da bia fa de nwa no malady asem ya ka no he ya ka no he mudi hon konkro na hon konkro na hon konkro malady so hat ali bru segri yenim asofo nkwa na hu edi nkwa malady wo munya sa niema no ebe ya Ghana ban hwe na wa ma churches ni emu no mere me pense mu no bia biem ya bre na se ne okran ka be afete o se so uja malady mejai ukwa wa ma mejai na fe ma trase uja tatalasta ma me se no kran ka mejai na malady ma trase si e bedi sanse mu no ya tidie eni yenya aso ne entra fie malady asofo ne mo yenye abaya bejim paibo ebinom malady abaya bejim paibo malady yedi no yedi no man yeye wona ka wo kire ne kwan wo fa ha be yese wo yese be yese afeun wo brasi mfimfin ana gu maya iso malady ye be kom na maya papa ya di wo mo nkra wo nyina nche ye ejina fifi pe and one din cry toje wo de ye mie phone line ni e hwese mai malady da bi ma katra sofo no una nkrofo no una nkrofo no omu enu omu nkasa se nkwa no omu gu omu so ana fe no afedi aye yie adai mama nyame suma ya say ne say akra di sanfo kwa malady we wonim kirosam no una nim kirosam una kenkan bible mu nsam kire ye na mu gu kra su na mu di kra yi sa no dia na mbenya frim mu kire tro no na mu fe nkop so ahimem na mu nya de mu ye no. Hello. Pacho udin yentie o. Good afternoon. Afternoon. Pacho, apram po fasabu. Ade. Ayo. Mekasa mo soro. Sana ye, sana ni abre. Enye nkra sam kra. Ni wo kasa na dia makoma nkra. Wo wakoma mpe. Ne bonde so. Jama aye sofo. Divacho de student. Wa sama wo kakra se wo sere. Abi ye yine. Ifri suno ni asem ya ka kire. 055593192054. Everyone. Hello. Hello, mena Adazoa. Hey, kwajo ya ho a. Ma me bedu. Ewie me ni chia woni wa bedu afọ na wa hwa ko inara. Yo. Mena mo eni adwuma. Edas. Ma me say wo yel samanhia, enyanwu ewo manga ni mu a. Enkanya ni anyini okama fo na nkaya sambe mo bo bedu hye. Me de kaka na ka eda pa ababa wa na asebe woni se. Ababa wa no enye awari abema no anware na ha no. Nemom entana wa ono na etwino. Because man, there are warrior one warrior, and I am young or the other than one. And the 9,000 years, then you need a bobra catedia or man. Ain't he a young warrior? Now, about one making way out of it, he said, after 2 years, you see, but one does have any place with the one shot. Thank you, and can get a monument, and you have to this year. Ain't the media American say, among some say, yes, no, Munja council. No edge me what that must. Ya da se pa kwadwe ho a. Ya da se pa. Cancer osimo anya ye chiredi. Na manfa mo nsa anya dwuma. Enkura ne bebre nso ko mo koso asofo na hwe. Madam for sofo we say abawe bi betra na ni abawe ne shepat. Hello. Hello mpacho ntio. Mpacho people dey come. Enka nso. Yo. Mpacho mo ya dia. Erade adum. Ya do ba dia. Enje ye akati bodo ato. Ye ninga mate. Akati bodo ato. Yentie wo. Mo me tuma. Ye tuma ye. Abomba, nerisa abua kitalipika. Akanto kweno. Ya soki na waba. Ose abrampa kanu kure no. Ye. Uwo ba abayo anu kwatia. Ye. Nti ya azandi na to ko no ye.
Motion Monica. And that's it. Madam, for instance of about about cancer on Shepant. Pure no, what 29 was what he obi a maybe Azaya. I feel me brew Hebeku. No, some mammy a day. Timaya ni biwa. Hello. And no see there be na. When you're white. Tianuti no about you or they bet no. Hello? Hello, Mpacho Ntio. Hello? Hello? I be the DNA for we are now so far. Hello? They said DNA. Hello? Hello? Yajosu. You made the Barbara Pawayade. Eddie and Fiammy, any actually, Eddie and for this hour. Hello. Yet on Kakasa. Never tell, but Africa, then the other. You. Eddie, I am here with me actually. And I will be a while. And will be a while. Or someone have a prayer. That's really That's it. One. Hello? Hello, Oheneni. Yeah, Joe. God. You. But what do chow Papa Perry? And never my message on Facebook and the one time. Ah, no, I'm go. On the Irish, Kwame Pico, chow Papa Perry, and the Facebook now. Oheneni, no Ukrainian enemy. My memo basso. Juma would be I am not a Casacoran, I am again. Now, yes, dear baby, I know topic and out the deacon, I am the what they entity, Emma, near Catanchel name. Nay, I may say a man at the Tenohini, no Ukrainian meaning, Yen baby. You. Incosi that day. And our barber said the body was easy in Lucy. Now, even all co council was of the that's what for catch out don't cross on Wallow. Nan can not so for me, boom, she no cry, now what can count there will let them to me. You. I therefore be Kunquasia. Ah, or Banama to a more cars and be near Yamade. Much or bad the general. For phone contom, my friend to me, or he no corner be God make a chrono. It's your best less of no. Once I'm not one at a panel so. Now, if you conference, one of them said, dear Ben, if you are crowd on the book of Mafia, your best one friend. Now, Mamma, in course, I said, and I may say, so what, Pastor? Yes, I be out of for Thomas. You know, yeah, meant me, your best producer. The producer and what you said, be able to say, you said, you better than one to 2 years, now program me a new one. Who did there so you mind 10? Equal. Oh, I'm sorry, my crowd. Now, the papa. People who your friend or you know, my friend. Production line, why? I be the picking over connected. Hello. Hello, Patropi. Yentio. Ah, my Patro. I hear his sister. I'll catch him more that. Yentio. The Patro, because no, he needs that. Who can say a program this one? Ah, Maria, my papa. I also said, you know, I some of that. Every sister. Aha, your name, Montama, okay. Maria, my amicia, I come up and no one. A man, I would see a soft possible. I knew. Hey, sister. I start Georgina, me whom. Georgina. Old town, Texas. Hey, Amma. Ye chia Texas ifo na why? It's not like you took my father's now. Ayo, ye chia Texas ifo na. Ah, it's okay, Texas. Not the fry. Yo, ya damasi ye chia mo. Yo, ya damasi. Ada regards no money. Ba mo wu abefa no koi. Ye chia obi bia. Hello. Minu akwasi ma afudi gangase. Ai wie ye chia no.
Hello. Hello. Hello, Yentiu. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello. Hello, yate unka o kasa. Pacho, good afternoon. Afternoon. Hello. Nana Brampa, and at the Miss Papa, Nana Mummy, to my Pia, Cossa, And a piao. And I say, two. Hello. Hello, Pacho and you. Asama mo kano na metese mekaka kwa efa yo so for ewonti wanya de ene so emana abano aware ena oso obe ware me ena mochi asofofo nso dodo inti de bedia no inti ya meka so ene ma ne se omonso omubo aseka kwa na omumo omani da ho na eba ni sa tendia say eba ni sa ama lady ona onwo atro bedase yanso yedase. Hello. 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 Ejam Pacho yenti why? Hello. Hello, yate unka kasa why? Good afternoon. Afternoon. No, any hearing in our way more. Yo, why are they? With the Jimmy say, Jimmy Fro. Jimmy Hoa. With Jimmy Dudu. Hello. Hello. Pacho ain't you? Pacho. Hello. Hello. Sompa FM. Good afternoon. Afternoon. Pacho. And I guess you dear say also for Ita. Ya papa ya sapo ni ya uchiro ye. On konkra wetu ni the crowd aka touch ni ya. Ami ti ni anya mento so Peter want you. Na me tro bo ma no ma ntie. Also convention ti e twa no. Awada wa ye ni omo pando mo nya botire. Mo so Peter aka ya sebe sebe odi ni za constitution na ye di animo ma. Ah, dia na diga. Ubedi. Easy. Opa. That's it. Head no. I'm paying for the chapter 1. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. It's you. Also, for Peter Ipa. Nene mino convention ke ko ni Easter break. Easter mu ne ehunsi asoli na dia convention ko ebusian for ye si ochenya mbo abeto aso ko ni Easter break wonya code wonya kata Easter mu ne ehunsi na dia convention ko mbo abeto aso na dia ya sinus pains be pa cho kojak pro code onumu a 3 minutes I was say ye adwuma 3 minutes I was say ye adwuma free say ye the micronized powder and aye Obana Sonya cold when